Ebi byagambwa Bishop Johnson Twinomjuni or Bishop w'obureberezi bwa Western Kore Diocese obwabeire yayibembeire omukoro gwo kwahura no kuhamya abahereza ba Ruhanga ababa barimo ababurizi n'abashororwa kandi omukoro gwo gwakorerwa omuchapo eyabwera Nyanji mu district ya Bushenyi. Abandi ahabebembezi ababa bari aha mukorogo nabo bashaba abahereza ba Ruhanga abahamibwa okora echo echabatumwa okora omumakanisa gatari gamwe na gamwe ahabwe nkurakurana hamwe na rukundo. Mbwenu nanye nkomwembezi nyenda kongerira kaliyanja hari ya Bishop ngwimwe mwena bakwasibwo vunanizibwa mugende mu bukore kurungi mwebembereje abantu ba Ruhanga. Kanso John akanyamahanga nuwe yaba ayibimbire omukoro gwo kuhamya endahiro aharyabo abahamibwa ngomnyabiragiro obwo ajwekire Diocese ya Chansala. Bamwe ahabahamibwa okuza okora murimo gwa Ruhanga omubureberezi bwa Western Kore Diocese basima Ruhanga ababasise okubasya ahizobere ngo ahakuba urugendo rubeire rutangwehe. Erisoba ahabwa moyo rukwera kurabira umufite Bishop na ba commission b'ikomburizi ahabwe kanisa ya Church of Uganda Ruhanga ahabutorana birekufiti ko kushanga unanye narabo byabo bachaka tori Ruhanga. Amakora gandi North Yankore Diocese Rukugeita district ibiri Kazo hamwe na Kiruhura yageraho okusima okusya emyaka 22 omukuhereza Ruhanga. Bwene twenda kusima Ruhanga ahabwa Reverend Canon Samuel, Dr. Samuel Bunda na Canon John Zuki konkomuri uburezi tugambiro ubunwe yaberayo sabadiko n'ukubanza. Bishop nagirangu okusimo kune kigenderwa cyo kureba ngo ebyakozirwe nyuma kandi yayorekangu omurimo gwe no kwitirira embibo eyi Bishop ayahumwire yasigireho. Ikigenderwa cyo kusima okupama kunyabinye kitatandukwa Bishop Yohana azo mukonye ko kwanje kagira ngo nja kwitarira nduwe ahamurimo w'abakuru ba Reverend Canon Rubunda kandi ho watandikire ubureberezi bwa North Ankore nagirangu bakegesa abantu okunde kanisa. Obwahati North Yankore Diocese eine ebintu byingi na mnonga harimu nk'amashomero amarwariro hamwe n'ebindi. Gasha kwa Olivia na Sasera hamwe na Kanale Mensa ahabwa Tayari West.